I Samla Khasi ki balakio Baheh ka Rynsan Yakop Thei Bhabriew bat rangkensai na kani ka jila kilara ikinam ladu baper ha ka Jingiakhun jong ka Global Man and Woman International 2024 ka bala pilong hakat Mandu Nepal ka bala pinya da ka Koda Entertainment. Ha kani ka Jingiakhun balawan ban shimenta di ki laipongwut na ka ri Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Nepal bat India. Kasamla Marjorie Norin Dunai na kinjat football lom paring kala yora ya kanam job Mrs. Global International 2024 hakalyang ka resort we. Kasamla Yulaila e Manyang na Malki Shillong kala yo ya kanam Ambassador 2024 na ka Miss category. Nakalyang ki Shinrang Usamla George F. Mobley na Nongramai Mairang ulayo ya kanam Ambassador 2024 haka Mr. category. Ubolti Joy Jirwan Nongsiet na Motinagar ulayo yakana Mr. Petai 2024 naka best resort. Karbai Hebrit Cham Suchiang ila job hakalyang ka kids category. Usamla Rangba Ralph Lingdo Mauplang Ubade National Director of India Ula Shajit Sundan Kumu International Marketing Director for Mr. Elite International.